nyuma y'aho ingabo za Kagame zigizwe na RDF n'inyeshyamba zazo za M23 bafatiye imijyi ya Goma na Bukavu, imibereho ya buri munsi y'umuturage yarahindutse. Muri rusange iyo witegereje ubona RDF yaraciyemo abaturage bo muri iyo mijyi ibyiciro bine. Icyiciro cya mbere kigizwe n'abaturage bakora na RDF bya hafi. Aba baturage usanga ahanini bagizwe n'abatutsi gusa. Abaturage bahora mu manama y'urudaca ya buri munsi, kandi nibo bafite uburenganzira busesuye haba mu by'ubukungu, politiki n'ubucuruzi. Ibicuruzwa biri gucururizwa muri iyi mijyi biba ari iby'abantu bo muri iki cyiciro, kandi abafite imyanya ifata ibyemezo muri politiki ni abantu bava muri iki cyiciro. Abantu bari muri iki cyiciro nibo bashobora kwinjira no gusohoka muri iyi mijyi uko bashaka, cyane cyane iyo ari ukwambuka umupaka baza cyangwa bava mu Rwanda. Iki cyiciro kandi kirimo abantu bakora akazi ko kunekera RDF na M23 amakuru bakusanya mu bandi baturage b'Abanyekongo. Bivuge ngo abantu bo muri iki cyiciro bari mu bagira uruhare mu kwicisha no gushimuta Abanyekongo bagaragaje ko batishimiye Kagame na RDF. Abantu kandi bo muri kino cyiciro bari mu bemerewe gusahura amangazini y'Abanyekongo bahunze babura ibirengero, bashimusuwe cyangwa se bishwe na M23 na RDF. Aba nibo usanga bakunda kugaragara mu bikorwa by'ubusahuzi byibasira imitungo y'Abanyekongo, bazwiho ko bari bafite icyo bagezeho ariko badashyigikira M23 na Kagame. Hari abaturage bashyizwe muri iki cyiciro cya kabiri na M23 na RDF kigizwe n'Abanyekongo batari abatutsi ariko bashyigikira M23 kandi bakaba bakomera amashyi Kagame. Abaturage bo nta jambo bagira kandi ntibemerewe gusahura. M23 na RDF bakunda bakoresha mu kuneka abandi Banyekongo, usanga ahanini ntacyo baba babakeka. Aba ni bamwe usanga bakoreshwa mu mafoto na videwo za propagande. Igice cya gatatu kigizwe n'abaturage M23 na RDF ibona nk'abanzi. Aha ahanini usanga ari Abahutu n'abandi Banyekongo badashyigikira M23. Aba nibo bakunda gushimutwa no kwicwa na M23 kuko usanga iteka ihora ibikangamo ko bava mu mwanzi. Utaricwa cyangwa ngo afungwe, usanga M23 na RDF umuhozaho ijisho n'ingenza. Abo M23 na RDF bashyize mu cyiciro cya kane ni rubanda rwa giseseka. Aba nabo usanga bahora ku nkeke no mu gihirahiro. Iyo witegereje usanga M23 na RDF bazi neza ko badashyigikiwe muri Bukavu na Goma, nubwo bagerageza gushimangira ubutegetsi. M23 na RDF basa nkaho bacungira umunda no guhindisha umushyitsi n'icyoba mu baturage ba Goma na Bukavu. Abatunze amamodoka bahitamo kuyahisha kuko M23 na RDF bazibaka bakazitwara. Umugabo witwa Engineer Kefa wo muri Bukavu, RDF na M23 bamwambuye imodoka ze. Agiye kuzibaza baramushimuta aburirwa irengero. Nubwo Kefa yabuze, M23 na RDF birirwa bazenguruka mu modoka ze i Bukavu. Kubera iyi mpamvu abaturage ntibizera ko umutekano wabo n'ibyabo wizewe by'igihe kirekire. Ni nayo mpamvu usanga ku mihanda ya Goma na Bukavu hafi y'umupaka n'u Rwanda ibikorwa by'ubukungu byaragabanutse cyane. Banki ziracyafunze, serivisi z'ibanze nk'ubucuruzi ziracyagenda bigura intege. Imikorere ya RDF na M23 yo kugabanyamo abantu ibyiciro, gushimuta no kwica bya hato na hato bituma abantu benshi basa nk'abashaka uko babona ahandi baba bikinze. Iyo witegereje abantu ubona mu maso habo harangwa umunaniro n'ubwoba. Abenshi kandi bashimangira ko ari ingume yo kubona amafunguro.
abaturage benshi bavuga ko ikibabaje ishinga ari ukubona uburyo bahungira mu Burundi, nubwo baba babivugana icyoba kandi bakabivugira mu bwihisho. Abanyekongo bashimangira ko kwibeshaho byabaye urugamba, cyane cyane ko M23 na RDF bikuye ibintu byose byinjiza babishyiramo abatutsi b'abanyarwanda, b'abanyayuganda cyangwa se b'abanyekongo nyirizina. Kubera iyo mpamvu bemeza ko kwibeshaho ku bandi banyekongo ari ingome, icyiza kikaba cyaba rero guhungira i Burundi. M23 na RDF bagerageza gukora ibikorwa bya nyarureshwa nko kuzana amashanyarazi n'amazi mu rwego rwo gukurura abaturage bo badakomeza guhunga, ariko abanyekongo bavuga ko ibyo ntacyo byabahindura mu gihe badafite ubwisanzure, demokarasi, ubutabera no kureshya imbere y'amategeko. Kubera ko bikomeje kubera M23 na RDF agatereranzamba, bahisemo gusenya inkambi z'impunzi, gucyura ku gahato no gukumira abagerageza guhungira i Burundi. Iyo mitegekere ya gahato ituma benshi mu banyekongo babaho bafite ubwoba kandi batazi neza ikizabakurikiraho. Imihanda yahoze yuzuyemo imodoka nyinshi hamwe n'ahantu hacururizwa akenshi usanga hari ingerere, kandi ingabo za M23 na RDF zitwaje intwaro uzisanga kuri buri ruhande. Nubwo M23 na RDF bakomeje gusezeranya ko bazongera ibikorwa by'ubukungu, banki z'ubucuruzi ntizongeye gukora. Amashami ya banki nkuru ya Kongo y'Ubukavu na Goma akomeje gufungwa. Ihagarikwa rya banki ryateje impungenge ko M23 na RDF bashobora gushaka ubundi buryo bw'amabanki butagengwa n'ubutegetsi bwa guverinoma ya Kongo, ndetse hari n'amanama yakomeje gukorwa yo kureba uko BK na Equity Bank zafungura amashami muri Goma na Bukavu, ariko akaza yitwa andi mazina. Hari abantu bo muri FPR Inkotanyi bashaka ko hakoreshwa amaneko z'u Rwanda mu gutangiza uburyo nka bumwe bwabaga mu Rwanda bwitwaga Lambert. Ubwo buryo bukajya bugendera ku ihererekanya ry'amakuta rishingiye kuri mobile money yahagarikiwe na MTN yo mu Rwanda. Ubu buryo bwa mobile money kandi bukaba ngo bwakoreshwa gushinga ibigo by'imari iciriritse cyangwa microfinance zanyegezwa mu duce twa Bukavu na Goma. Ubu bwikanyize bwa RDF na M23 nibwo bwatumye abaturage benshi batakaza akazi, kandi ubu ni nako ibiciro bizamuka umusubirizo ku masoko. Uretse rero gusagarirwa, ibibazo by'ubukungu biri gutera abanyekongo guhunga bava i Goma na Bukavu berekeza mu murwa mukuru wa Kongo Kinshasa cyangwa se Burundi nk'uko twabivuze hejuru. Ku mipaka ihuza Kongo n'u Rwanda, umubare w'impunzi zigerageza kwambuka zinyura mu Rwanda ukomeje kwiyongera, mu gihe abantu babarirwa mu magana bagerageza kubona inzira bakoresheje urupapuro rwa CPG rworohereza urujya n'uruza mu karere k'ibiyaga bigari. Hari abanyekongo bari guhunga babitewe n'uko RDF na M23 zibohereza ubutumwa bubatera ubwoba ko nibaguma mu mitungo yabo iri i Goma na Bukavu bazicwa. Ibi M23 na RDF babikorera kugira ngo abantu bababise bagende, kuko bababonamo nk'abantu bashobora kuba babera abandi banyekongo urumuri mu rugendo rwo kwigobotora umurimo n'agahato bya M23 na RDF. Hari abaterwa ubwoba ariko bakanga bakaba ibamba ntibahunge. Urugero ni umwungeri Eugene Majiriri w'urusengero rw'Ubukavu rwitwa Serpa Philadelphia, rwatewe ubwoba ariko ntibanye ubwoba ntibananyeganyega. Urundi rutonde rw'abagombaga kwicwa na RDF M23, Eugene Majiriri yari ku mwanya wa 14.
nyuma y'uko M23 na RDF zibonye ko yanze guhunga zohereje Bertrand Bisimwa kujya kumutera ubwoba ku ya gatatu Gashyantare 2025 mu rusengero. Eugene Bujiji abonye Bertrand Bisimwa yahise amubwira ngo naze amwiyicire kuko RDF na M23 bahisemo gutera umutekano muke i Bukavu. Mu gihe tugituhuza uko Kagame ari kubaka umunana wo kwisaganguriramo ubukungu muri Kivu, tubaye tubasizeho tugira tuti muhorane amahoro n'umugisha kandi nyine n'urugwiro iteka.